nginobufakazi babokuningi kakhulu kodwa ngithatha ukuqoka engibona ngikusho. Bengihambile ngithanda ukugcina. Bengihambile ngivakashele uMzulu eGoli. Ngobesile MaSibiya nazi inkulu nakama-potholes nasi imvula. Uma umfana evika ama-potholes abephambi kwakhe, wavele waqhamuka iteksi ngale cishe nje sangena etekisini. Ngabe namhlabazana nabona ngendlela engithuthumela ngayo ngaba khona. Sathi ngabe kwenzakalani etekisini nathi. Ngamzwa nje umfana athi wayeshayela. Kanti endleleni sisuka qeda ukuthandaza. Uvuka ngwazi umhlabeleli wada ngihlabele ukuthi Nkosi hamba nathi. Wahamba nathi Jesu, wahamba nathi. Ngamusho njengoba kushiwo ezibiza ku-Isaiah 69, ku-Isaiah 9. Amagama akhe ngihlabelele ngomhlabeleli kodwa manje ngifaka la magama kaJesu aku-Isaiah 9. Awuhlabelele umhlabeleli ngohlabelele ngihlezi ngemuva ngohlabelele bethi masengiqedile ngithi uJesu Kristu inkosi kanti sizohlangana nengozi bazalwane. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngesiphephise ngabangcwele. Ngiyadumisa kakhulu ngibonga baba umpostoli umkhuleko yonke bamphostoli inkozo zonke esifundisa ngazo sizathathulisa sibadala kodwa besingazi lutho mina nje makubina ngenda ngempela ngiyayibuka ngithi Nkosi angazi ngawo uhlupho wonke kuba umpostoli ngendlela nje ngiyishuphe ngayo ngoba angazi lutho kodwa uNkulunkulu uyangisiza ngabo umkhuleko umthandazo uthando usebezelela konke bazalwane ngiyafunda kulabazalwane nabo. Ngiyabona nangani bazalwane nonke uthandeni nalo engifundele mina ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngani nokuvikela ukuthi ngibona ukuthi nje uNkulunkulu avikela abantwana bami nomndeni wami kuzomela isikhathi siyaphila uJesu Kristu inkosi.